Dobar dan i dobro nam došli u još jednom izdanju Komparativa. Eto mene gde mi mesta i nije. I šta da vam drugo kažem, sem toga da se pazite dok otvarate i frižider, zato što možda mogu da se pojavim i odatle. Naravno da se šalim, ali dok se vi mislite koliko vam je potrebno kupusa i praziluka za predstojeću zimu, magazin srpskog jezika ne menja voditelje poput čarapa, već udovoljava raznolikoj publici koja je u današnje vreme željna za nove izazove i potpuno drugačija mišljenja. Nekada Ivana, juče Lavinija, danas ja, sutra možda neka Marijana. Sve je to prihvatljivo ukoliko pomno pratimo vaše sugestije i menjamo se iznutra. Spolja je nepogrešivo, želja da vas informišemo i čak budemo prvi u gradu. Na vašem maternjem jeziku normalno. Opustite se i uživajte. Počinjemo za trenutak. Opštinski štab za zaštitu i spašavanje početkom nedelje održao je sastanak na kojem su nadležni izneli najnovije informacije o COVID krizi u Kumanovu. Više detalja o sastanku kriznog sedišta iz izjave gradonačelnika Maksima Димитриевскog. Во последното деноноќие, според информацијата од епидемиолошките служби, имаме 51 нов. Prema informacijama epidemiološke službe, u posljednjem danonoću imamo 51 novih slučajeva pozitivnih na koronavirus. U toku dana ćemo dobiti i dodatne rezultate. Što se tiče broja bolničkih kreveta, kapacitet je popunjen, a dodatno funkcioniše i dnevna bolnica. U međuvremenu je izgrađen i privremen prostor koji se koristi kao prijemno odeljenje, to jest kao čekaonica. Koristim ovu priliku da uputim apel građanima koji primete prve simptome da se obrate svojim matičnim lekarima kako bi što pre počeli sa procedurom lečenja. Vojska postavlja montažnu bolnicu u krugu Kumanovske bolnice. U ovoj zdravstvenoj ustanovi, nažalost, smeštajni su kapaciteti potpuno ispunjeni. Prošle nedelje su postojeće psihijatrijsko i neurološko odeljenje prilagođeni potrebama bolesnika od COVID-19. Trenutno je 67 bolesnika hospitalizovano, a sa novim objektom kapacitet će se povećati za 30 kreveta. Troje je zapošljenih iz dve zgrade vrtića Kumanovo pozitivno na koronavirus, nakon čega je 7 dece završilo u izolaciji, javljaju iz Centra za javno zdravlje Kumanovo. 67 ljudi je ponovo hospitalizovano, a od danas će lekarima pomagati i specijalizanti iz Krive Palanke. Nakon informisanja od strane odgovornih da postoje zaposleni sa simptomima, odmah smo ih izolovali, testirali i dobili smo 2 pozitivna slučaja. Deca su odmah stavljena u kućnoj izolaciji, roditelji su obavešteni putem telefona i dobili su preporuke kako da postupaju ukoliko se pojave neki simptomi, da odmah obaveste svoje matične lekare i nas kako bi se pratilo stanje dece koji su u izolaciji. Nastavlja se obnova horizontalne signalizacije u Kumanovu. Ovog puta crtanjem trodimenzionalnih pešačkih prelaza koji će biti vidljiviji za vozila i doprineće usporavanju saobraćaja. Gradonačelnik Kumanova, Maksim Димитриевски, najavljuje da će se u sljedećem periodu nastaviti sa postavljanjem ovakve saobraćajne signalizacije. Novi trodimenzionalni pešački prelazi na ulazu u Kumanovo nastavljamo na drugim lokacijama u gradu, napisao je Димитриевски. Nadležni za ove aktivnosti u opštini objašnjavaju da će u budućnosti biti ocrtani dodatni takvi pešački prelazi u centru grada, a naredne će se sezone nastaviti i u ostalim ulicama. U okviru programa za uređenje građevinskog zemljišta, izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture u Kumanovu za tekuću godinu, za horizontalno označavanje zajedno sa postavljanjem zaštitnih stupova iz opštinskog budžeta izdvojeno je 2,5 miliona dinara. Nacionalna ustanova Centar za kulturu Trajko Prokopijev koncertom je proslavila patronski praznik. U svojem obraćanju direktor Sašo Todorovski istaknuo je realizovane projekte i kulturne događaje tokom 2020. godine. Ние како установа
Prvi vo državata napravivme teatarska predstava. Mi smo kao ustanova prvi u državi koji su organizovali pozorišnu predstavu otkako su dozvoljeni događaji u kulturnim ustanovama. Želim da istaknem da smo u ovom kriznom vremenu uspeli da napravimo 3 pozorišne predstave na koje sam posebno ponosan. Predstave su iz naših sopstvenih sredstava i sa mnogo entuzijazma zapošljenih. Tokom leta događaji su održavani na otvorenom ispred Centra kulture, koji su realizovani po svim važećim zdravstvenim protokolima. Realizovan je i festival Dani komedije sa skraćenim, ali kvalitetnim programom. Radimo i na 2 jako značajna projekta za našu instituciju, projekt gasifikacije Centra kulture i projekat rekonstrukcije pozorišta, čiju realizaciju očekujemo iduće 2021. godine. Moram da kažem дека je moj prv nastup. Moram da priznam da mi je prvi put da nastupam ovde. Jednostavno, eto, nisu nam se ukrstili putevi. I pored zdravstvene situacije uspeli smo za moment da uđemo u svoj muzički ambijenat. Zahvaljujem se direktoru na pozivu. Uspeli smo za jako kratak period da spremimo materijal i kroz razne performanse da obeležimo ovaj praznik. Nadam se saradnji u budućnosti. Imate divno pozorište sa prekrasnom akustikom i sa zadovoljavajućim uslovima za umetnike. Ovog vikenda požar je izbio u 2 porodične kuće u kumanovskom naselju Ciglan. Vatrogasci su intervenisali 2 sata da ugase požar sa 2 vatrogasna vozila i 6 vatrogasaca, javljaju iz kumanovske protivpožarne jedinice. Nadležnici će utvrditi razloge požara kao i materijalnu štetu. Preko 800 građana opštine Kumanovo imaju odluku o samoizolaciji, obaveštava Ministarstvo unutrašnjih poslova. Samo u oktobru napisano je 2805 kazni. Poštovanje zakonskih odluka nije nam jača strana, ali koliko je zapravo to razlog povišenih cifri oboljelih sugrađana? Negde postoji sistemska greška i mi za sada samo ponavljamo izveštaje o faktičkom stanju. Kada budemo ispravili pogreške u vladanju, možda bi bili i izjednačeni sa sudbinom. Ovako, ona nažalost ostaje u blagom vođstvu. Žalbeni rok teče i čim završi opština Kumanovo će potpisati ugovor sa izabranom kompanijom na javnom pozivu i na centralnom će gradskom području biti postavljeni polupodzemljeni kontejneri za odvoz smeća, obavestio je prvi čovek Kumanova. Koliko što sam informiran, izbran je najpovoljen ponudovač, treba da se... Koliko sam ja informisan, izabrana je najbolja ponuda i trebamo potpisati ugovor. Sada teku rokovi koji su po zakonskim propisima predviđeni ukoliko dođe do poplaka nekih od učesnika. Odmah posle toga očekujemo da isti budu nabavljeni i instalirani od strane javnog preduzeća Čistota i zelenilo. Ovaj postupak je već jednom bio je i žalbeni postupak, pa je sve to ponovljeno sve sa ciljem da postupak bude transparentniji i sada ja verujem da će Kumanovo veoma brzo dobiti polupodzemljene kontejnere. Opština Kumanovo, srednja škola Sami Frašeri i srednja tehnička škola Nace Buljoni sopstvenim su sredstvima obezbedili 34 pametne table kao deo vizuelnih pomagala, objavio je predsednik opštine Kumanovo Maksim Dimitrijevski. Zgrada nekadašnjeg ZIK-a Kumanovo biće u potpunosti digitalizovana sa ovim najsavremenijim sredstvima za pohađanje online nastave i predavanja uz fizičko prisustvo, kako bi se poboljšao način obrazovanja, omogućavajući učenicima da uspešno savladaju predmete i sadržaje, napisao je Dimitrijevski. Na jednoj od sednica saveta doneta je odluka o pretvaranju škola uz ušteđenih sredstava iz blok grantova, ušteda od prevoza i grejanja sa projektima za sanaciju škola, nabavku opreme neophodne za izvođenje nastave na mreži. Kumanovo je obeležilo nedavno 76 godina od oslobađanja od fašističkog ropstva, a takođe slavi i 501 godinu od svog osnivanja. Za razliku od prethodnih godina, lokalna samouprava ove godine organizuje skromnu proslavu praznika zbog pandemije COVID-19. Brojne delegacije položile su sveže cveće na spomen Kosturnici.
Sočestvovanjeto na spomenot. U znak sećanja, Kumanovo se odužuje svojim vernim sinovima i ćerkama koji su svoju mladost položili ispred pijedestala slobode i uložili svoje živote u stvaranju Republike Makedonije. Danas, kada živimo u samostalnoj Republici Severne Makedonije, dužni smo da kažemo istinu da su borci iz 1941. godine dali skupoceni doprinos u trasiranju slobodne makedonske države. Neka nam je srećan praznik 11. novembar, dan našeg Kumanova. Živela otadžbina, živelo crveno Kumanovo, grad prvoborac i večiti nepokor. Povodom Dana oslobođenja Kumanova, 11. novembra, opština Kumanovo u sredu je održala svečanu sednicu na kojoj su dodeljene novembarske nagrade za ovu godinu i predstavljeni realizovani projekti lokalne samouprave. Prisutnima su se u ime nagrađenih i odbornika, predstavnika etničkih zajednica obratili gradonačelnik Maksim Dimitrijevski i direktorka opšte bolnice Kumanovo Snežana Zaharijeva. Borba, posvećenost i predanost zdravstvenih radnika u ovom trenutku mora da bude motivacija za mudre i staložene političke odluke. U dobru je lako biti dobar, na muci se poznaju junaci, napisao je Njegoš u Gorskom vijencu. Danas svako od nas može da bude junak svog vremena. Junaštvo našeg vremena je da budemo odgovorni i savesni građani u borbi sa koronavirusom, jer nema ništa vrednijeg na svetu od zdravlja svih nas. Televizija Plus dobitnik je najvišeg opštinskog priznanja, novembarske nagrade, koja se dodeljuje povodom Dana grada 11. novembra. Komisija je odlučila da mediji treba da dobije nagradu za dugogodišnje objektivne, profesionalne, pravovremene informacije, ali i za poseban doprinos u početku pandemije, kada je televizija organizovala kontakt emisiju putem koje je redovno obaveštavala građane o novonastaloj situaciji. 5 punih godina prenosimo aktuelne i objektivne informacije za dešavanja u Kumanovu i šire. U ovom se periodu naš medijum etablirao kao nepristrasna televizija koja se brine o problemima svojih građana. I u vreme pandemije izazvane koronavirusom, gledaoci su bili u mogućnosti pratiti otvoreni kontakt program Studio Plus, u kom su dobijali informacije o novonastalom stanju na dnevnom nivou. Cenimo da je ovo bio i glavni motiv dodele ovogodišnje nagrade. Televizija je bila aktivno uključena u brojnim humanitarnim i donatorskim akcijama, a ovo je samo jedan deo koji označava lokalnu televiziju Plus kao dobitnika najprestižnije nagrade za zasluge u gradu. 25. marta 2015. godine prvi put je bio emitovan televizijski signal, a 1. aprila je počela i programska šema. Osim programa uživo, poput Studija Plus, izdvajamo i redovno emitovanje dnevnika, zatim emisije Stav sa relevantnim gostima iz različitih domena. Za Kumanovo, emisiju sa lokalnim gostima koji imaju zanimljive priče o prošlosti u našem gradu. Posebno smo ponosni dugogodišnjim emitovanjem u sopstvenoj produkciji humorističnog serijala Nema ljutiš i magazina Komparativ, koji se 5. godine zaredom predstavlja srpskom stanovništvu kao projekat u saradnji Srpske ambasade, jer je Televizija Plus jedan od onih medija koji ima pravo emitovati program na srpskom, integralno, bez prevoda. Hvala vam, publiko. Prepoznali ste našu malu, ali vrednu ekipu koja je uvek na vašoj strani. Hvala saradnicima. Častimo vas još boljim programom na ovoj istoj frekvenciji. Prijateljstvo između opštine Kumanovo i Gnjilane rezultiralo je potpisivanjem sporazuma o bratimljenju. Prema sporazumu, gradovi će uspostaviti saradnju u oblasti kulture, nauke, obrazovanja, turizma i sporta. Сме работеле во мали проекти. Како резултат и благодарение на оваа соработка ние сме постигнале да го отвориме граничниот премин Белановце-Станчич. Значи кога некој бараше граници, ние заедно со градоначалникот на Куманово отидовме во Брисел и баравме соработка, меѓусебна соработка и регионална соработка меѓу општините кои се во регионот. Нашето збратимување дава пример и за соработка меѓу граѓаните на локалната економија, на земјоделството, на образованието.
Nenad Cvetković iz opštine Kumanovo imenovan je za novog direktora zatvora Kršanje sa otvorenim odeljenjem u Krivoj Palanci. Bivši direktor Maranjan Spasovski je nakon ostavke imenovan za vršioca dužnosti direktora Uprave za izvršenje sankcija. Odluke je donela vlada Republike Severne Makedonije. Sa najvišim opštinskim priznanjem Novembarska nagrada, grad Kumanovo ove godine nagradio je lekare koji su i najviše doprineli u borbi protiv COVID-19. Epidemiolog Jadranka Stamenkovska, infektolog Aziz Bajrami, urolog Aleksandar Trifunovski i oftalmolog Ali Dalipi, kao i opšta bolnica Kumanovo, dobitnici su ove nagrade. Uručene su im na svečanoj sednici povodom 76. godišnjice oslobođenja Kumanova i 501. godišnjice postojanja grada. Kako 30-godišnje iskustvo, kako lekar, ova nagrada na listi Za 30-godišnje iskustvo kao lekar ovu nagradu primam sa zadovoljstvom. Međutim, kao epidemiolog doživljavam je i kao podstrek u ovom teškom vremenu i kao obaveza da smognemo snagu i istrajnost u borbi koju vode svi zdravstveni radnici i svi preventivni timovi na nivou Centra za javno zdravlje. U ovoj sezoni vakcinacije protiv sezonskog gripa po prvi put je omogućeno da se besplatna vakcinacija zdravstvenih radnika sprovodi u njihovim matičnim ustanovama, umjesto da idu kao dosad u centrima za javno zdravlje. Obuhvaćeni su oni zdravstveni radnici koji će projaviti interes za vakcinaciju, informiše Ministarstvo zdravlja. U prvoj isporuci ustanove su obezbedili 2790 vakcina. U najkraćem roku bit će isporučene i dopunske količine zbog velikog interesovanja kod zdravstvenih radnika. Od utorka je početa vakcinacije protiv sezonskog gripa, a građani mogu zakazati termin za besplatno vakcinisanje putem svog matičnog lekara. Sindikat policije u Makedoniji reaguje na novi budžet, za koji tvrdi da u njemu nisu predviđene veće plate za policijske službenike. Više o ovome u prilogu što sledi. Svaki zaposlenik u policiji netrpeljivo je očekivao vest o budžetu za 2021. godinu. Ovoga puta svako se ponadao da će se vlada konačno setiti zaposlenih u policiji, posebno imajući u vidu kako se policija nosi sa izazovima u krizi na terenu. Ali nažalost nije tako, kaže se u saopštenju. Prezentacija budžeta za 2021. godinu, prema izjavi premijera, konstatujemo da je strašna, žalosna i bedna i da obezvređuje trud zaposlenih u policiji. Najoštrije se suprotstavljamo ovome i reagujemo da nam se ispravi nanešena nepravda, navodi se dalje u saopštenju sindikata policije. Dvanaest državnih službenika biće zapošljeno u opštini Kumanovo. Agencija je ove nedelje objavila oglas za zapošljavanje koji će trajati do 25. novembra. Traže se kandidati za različite pozicije u opštini sa ličnim dohodcima koji će zavisiti od radnog mesta. Kumanovci su imali mogućnost upoznati se sa rukotvorevinama načinjenih od materijala starih 100 godina u okviru samostalne modne revije Gordane Mitrovske. Ove narodne nošnje trebali su se naći na modnom sajmu u Milanu, koji je odložen zbog pandemije. Revija naslovljena Tradicije i savremeno življenje deo je programa za obilježavanje 76 godina oslobođenja i 501. godišnjice od postojanja Kumanova. I sami naslov Tradicije i savremeno življenje ukazuje na jednu dugu priču ostavljenu poput amaneta naših baka i prabaka koji su ostavili svojim pokoljenjima, naročito ženskim, da ne zaboravimo vez naši ženski, našu tradiciju, korene, poreklo, a sve je to ostvarljivo preko naše narodne nošnje. I od odbačenih materijala koje čame po nekim sanducima, bilo da su istkani, vezeni ili ispleteni, mogu se napraviti sitni suveniri koji se naravno mogu prodati. Ekonomsko je to ojačanje kako ne bi bili na birou, čekali crkavicu, preživljavati.
U organizaciji Multimedijalnog centra Karpino otvorila se međunarodna likovna izložba Karpino 2020. Izložba je u okviru programa za obeležavanje 11. novembra, Dana oslobođenja grada. Самата, како што и кажува називот на Lockdown Sketches ili Kao što kaže i sam naslov Lockdown Sketches ili ono što znači zatvaranje skice i zapisa i neka druga razmišljanja u COVID krizi, ove se godine moramo pohvaliti i pored ovo vreme nevreme, ipak smo napunili 18 godina. Sada smo već veliki i trebalo je slaviti punoletstvo, međutim proslavljamo ga skromno i nadamo se da ćemo sljedeće godine proslaviti u normalnim uslovima sa velikim brojem umetnika i tako reći normalniju izložbu. Na infektivnoj klinici u Skoplju od koronavirusa, nažalost, umro je internist iz Kumanovske bolnice. 49-godišnji lekar Šukri Fazlija imao je simptome prehlade, lečio se kući, nakon čega je završio u Kumanovskoj bolnici, odakle je poslat u Skoplju. Iz bolnice gde je radio proteklih godina žale za svog kolegu i ukazuju da na internom odeljenju nema više pozitivnih slučaja. Znam deka je lekuvan во домашни услови. Znam da se lečio u domaćim uslovima, da je primao terapiju koju je po svemu sudeći sam sebi odredio. I kada se stanje pogoršalo, porodica se obratila bolnici i on je bio donešen na internom odeljenju gde on zapravo i radi. Nakon čega smo sa kolegama obezbedili da bude hitno primljen, zato jer je on bio sa niskom saturacijom kiseonika, sa povišenom glikemijom, imao je i komorbiditete. Međutim, bio je mlad, a iskreno smo se nadali da će se izvući iz krize. Znači, on nije ležao kod nas, već nam je došao kao težak slučaj, nakon nekoliko dana domaćeg lečenja. Na posljednjoj sednici Saveta opštine 13. novembra savjetnici su usvojili informaciju o preduzetim merama i aktivnostima policijske stanice iz opšte nadležnosti Kumanovo u toku prvog polugođa 2020. godine. Prema informaciji, u prvoj polovini ove godine smanjeni su kriminalitet i saobraćajni udesi, dok su povećani prekršaji javnog reda i mira. На работни места и задачи на оддалеченост и по 50 на километри од местото на живење. Primedba o vašem radu, naročito u delu preraspodele vaših zapošljenika na radnim mestima udaljenim i do 50 km od mesta življenja, isključivo zato što su isti ti službenici kritizeri sadašnje vlasti i mislim da je to klasični mobing načelnika prema svojim zapošljenima u MUP-u. На еден дел во дискусијата, бидејќи тоа не е предмет на информацијата за работа на policijska stanica od opšte nadležnost okolo... Samo jednu informaciju imamo oko nadležnosti policijske stanice u slučaju navodnog problema. Što se tiče takozvane preraspodele tih mesta na udaljenosti od 50 km, zbog kritike upućene prema aktuelnoj političkoj garnituri, najpre da kažem da policijskim službenicima nije dozvoljeno delovati politički uopšte. Crveni krst Republike Severne Makedonije, opštinska organizacija Kumanovo, svoje tradicionalne aktivnosti povezuje sa aktuelnim stanjem i organizuje humanitarne akcije sa ciljem dati doprinos u odgovoru na izazove sa COVID-19. Suglasno kalendaru ovih akcija Crvenog krsta, od 16. do 22. novembra obeležava se nedelja za brigu starijih osoba pod motom Svi smo njihova deca. U okviru nedelje, opštinska organizacija organizovaće besplatnu uslugu za dostavu hrane, higijenskih sredstava, lekove i ostale potrepštine za stare i usamljene osobe putem telefonskog broja 077 597 149, na kom će ove osobe imati priliku najaviti se za podršku koju pruža tim Crvenog krsta u periodu od 16. do 20. novembra od 9 do 15 časova. Umjesto na kartici finansijska podrške vlade, ovog puta u iznosu od 6.000 dinara, građani će je dobijati preko transakcijskog računa. Za ovaj novitet, ali i za ostale, čućete detaljnije u prilogu koji sledi. 70 милиони евра ќе бидат наменети за поддршка на
83.000 работни места i subvencioniranje na vkupno 70 miliona evra biće namenjeni za podršku 83.000 radnih mesta i subvencije ukupnih 250.000 u ime ličnih dohoda za mesece oktobar, novembar i decembar u ukupnom iznosu od 14.500 do 21.776 denara. Ali ovoga puta umesto preko kartica novac će biti isplaćen putem transakcijskim računima, a sve u cilju izbeći nepotrebna grupiranja ispred banki, samim tim i da proces bude olakšan za građane. Za ovu svrhu vlada je obezbedila 26,7 miliona evra koji će ponovo biti vraćeni u privredi. Zbog rekonstrukcije hale, ekipa ženskog rukometnog kluba Kumanovo odlučila je da se dve utakmice u okviru trećeg kola EHF kupa igraju na gostujućem terenu u Ukrajini. Naš protivnik je ukrajinski predstavnik Galičanka iz Lvova. Ekipa Galičanke je šestostruki šampion ukrajinskog šampionata, trostruki osvajač kupa i aktuelni šampion Baltičke lige. Iako će domaći tim imati prednost zbog igranja kod kuće, verujemo da možemo da se plasiramo u naredno kolo EHF kupa. Prvi meč zakazan je za 20. novembra u 18 časova, a revanš se igra 22. novembra u 11. Domaćin je najavio direktan prenos i naši navijači će moći da gledaju mečeve, kaže se u saopštenju ženskog rukometnog kluba Kumanovo. Noći postaju duge jer strepimo od novih restrikcija. Zato, osim knjiga, nije loše da gledate i neku seriju. Ne baš tursku, normalno, ali evo vam dobar predlog. Serija Lost ostavila je neizbrisiv trag na modernu televiziju. Kompleksnost narativa, misterije, brojni likovi, njihove priče pre i posle pada aviona, vremenska dimenzija su popločale put mnogim serijama koje danas gledamo. Ako ste kojim slučajem u posljednjih 15 godina sreli nekoga ko gleda ovu seriju, onda znate koliko postane opsednut teorijama o tome šta se događa u seriji. Jedan deo mitologije serijal crpi iz Stephen Kingove Mračne kule. Ovo je svojevrsni pandan ostrvu na kojem su se našli putnici okeanskog leta 815. Još tada, kada nisu postojali Twitter i Facebook, serija je okupljala ljude na forumima koji su raspravljali o ostrvu, da li je čistilište, pakao, raj, eksperiment, veliki brat, reality program. Vredi pogledati ga u svakom slučaju. Teško je danas biti dopadljiv svima. Kriterijumi su se znatno promenili, da ne kažemo pogoršali. Ljudi čitaju naslovi i često ne vide drveće zbog šume. I Rambo Amadeus tvrdi da je toliko teorija zavere koliko ima sve više informacija. Naša ponuda je bila i danas nedvosmišljena. Hvala vam što ste je prepoznali i doviđenja.